kadang mi kiski ke jeng perta jeng upai ba jeng keri kasi cantia pat karo ya kasoka MDA tu kandang yai peteng na kapor kam tam ban maramot no yaki surok pelaju sateng hadu kiri kisngi kiba menta hakani ke kenti ke dawa kelami salung bagi pajba jengka Southwest Kasil District ban maramot no sendan saya ke phase tu jengka surok wa kaji shidu ranikor kepala julor bahadu ki kalirin kila shem jing banyai leng bagatai ke surok hakikat tu kadni ki jaka jeng kasilin te jengka te ke surok menta lakum basan senam kenti menta tungin ngap ke bo we na kirang pa jong kinong ilam snong jong kate ka tha udon panong na ka benta ka sarkar pat ya upai pa ru kunju na kalian jong deputy chief minister in charge of pila yang ka asyaran ba lakumuk nu ladang nimla ya ka ban penhe ya kini surok hakador jong ka national highway lani tulen re immediately hadin bakilayo ya ka sanction dan hadin bakilayo ya ka bisa kepada bantuan limba jong ka World Bank ni kermen ba ya kani kasrok ilai ni kermen ba ya kani kasrok insa la ya ka ban bu kum ka top privilege nam ta ban sanction ya kani ka kasrok kata kani ka jing ya grand jongi pat ki bat is 50 chips satu kana tahla du ko poru ngilaya kren ru habide bat ka fisdu kepada ka surok na po wa kaji syadu ranikor nomor mensua katu ke skim nilayo na po ka SARDP nang maka te handrai ka sakut menta tanghadu wa kaji tinggal ya kren po yung teaching minister habide berkane handrai na kalian juku i omba ya kane ka sarkar India kadang pensange menta ingin ang ya up shwa hadu bangin dayo ya ka ya ka jingtip na ka sarkar India kumukan le na putakan ka portion kepada sa nawa kaji hadu ranikor ingin nampak banyakkan politik salah ka kani kebentan wang simbet kum kasur jo kinong Southwest kemudian thublang kinong ikmat pajba kibawan ki parti bapher ki political party ki sem halang ku mangalak reu na temat bukunjuru mangi ki nong yalam snong